Twizere ko mukomeje kugubwa neza nshuti bakunzi ba Rwanda Online aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, yaba ari abari hano mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abari mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cya Uganda, Kenya ndetse na Tanzania ndetse n'ibindi bihugu by'ahanga kuri no mugabane wacu wa Afrika, aho muherereye hose mukaba muri inkoramutima za Rwanda Online. Dufashe uno mwanya ngo tubifurize gukomeza kugubwa neza ndetse no gukomeza guhirwa mu byo mukora umunsi ku wundi. Ntago twakwibagirwa abari mu bihugu by'irwota amasimbi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Canada, abari muri Belgique, mu Bufaransa ndetse n'ibindi bihugu tutabashe kurondora magingo aya. Turabizi ko mudukunda kandi mudukurikirana umunsi ku wundi, niyo mpamvu rero natwe dufashe uno mwanya ngo tubashimire, tubifuriza kugira ngo imigisha y'Imana ikomeze isendere mu ruhande rwanyu, nimukomeze muhirwe mu byo mukora, mu byo mwerekejeho umutima ndetse n'amaboko bibahire, ndetse ari nako mukomeza kugenda mwibanira natwe hano kuri Rwanda Online. Tugarutse muri studio igitaraganya bitewe n'amakuru akomeje kugenda atugeraho, gusa ni inkuru y'akababaro ituzanye muri aya masaha. Ni urupfu rero urutunguranye, ni urupfu rwitwa Colonel Tom Byabagamba, uyu nguyu ndetse akaba yaguye muri gereza. Ni inkuru dukesha kimwe mu binyamakuru bikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda, gusa tugitohoza kugira ngo tumenye byinshi kubijyanye n'ino nkuru. Iyi nkuru itangira igira iti Tom Byabagamba wahoze ari koloneli mu ngabo z'u Rwanda akanaba n'umuyobozi w'umutwe w'ingabo zirinda Perezida wa Repubulika yapfuye nyuma y'imyaka 12 yari amaze afunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru y'urupfu rwe yemejwe ndetse na mukuru we witwa David Himbara. Mu butumwa yamaze gushyira ku rukuta rwe rwa X, Himbara yagize ati Tom Byabagamba murumuna wanjye yapfuye nyuma y'imyaka 12 muri gereza. Yakomeje agira ati tubabajwe cyane no gutangaza urupfu rwa murumuna wacu dukunda cyane Colonel Tom Byabagamba wapfiriye muri gereza hano mu gihugu cy'u Rwanda, Imana imuhe iruhuko ridashira. Aya ni amagambo amaze gushyirwa ku rukuta rwa X rw'uyu nguyu David Himbara. Twibukiranye ko uyu David Himbara ari umuvandimwe wa Colonel Tom Byabagamba. Tom Byabagamba yari umwe mu basirikare bakomeye cyane mu ngabo z'u Rwanda, akaba yarigeze kuyobora umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu. Yatawe muri yombi muri Kanama 2014 afunganywe na muramu we Frank Rusagara, ndetse hakaba hari n'undi bari bafunganywe witwa François Kabayiza, nabo bahoze mu ngabo z'u Rwanda. Urubanza rwabo rwasomwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare rw'i Kanombe ku itariki 31 Werurwe 2016. Colonel Tom Byabagamba yahamijwe ibyaha birimo guteza imidugararo muri rubanda, gusebya igihugu, guhisha ibimenyetso byashoboraga gukoreshwa mu gukora icyaha ndetse no kutubaha ibendera ry'igihugu. Yakatiwe igifungo cy'imyaka 21 anamburwa impete za gisirikare. Mu Kuboza 2019 urukiko rw'ubujurire rwagumishijeho imyanzuro y'uko Byabagamba ahamwa n'ibyaha. Urukiko rwaje kugabanya igihano cye kava ku myaka 21 kikagera ku myaka 15. Colonel Tom Byabagamba apfuye nyuma y'umwaka n'amezi hafi 5 mugenzi we bari bafunganywe muri dosiye imwe, Frank Rusagara, nawe ro apfiriye muri gereza. Rusagara yapfuye ku itariki 24 Werurwe 2025 nyuma y'imyaka irenga 10 yari amaze afunzwe. Rusagara na Tom Byabagamba bari bafunganywe kuva rero muri 2014, urubanza rwabo rukaba rwaranaburanishijwe hamwe. Rusagara rero nawe yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 20 muri 2016, ariko muri 2019 urukiko rw'ubujurire ndetse rugabanya igihano cye kiza kugera nawe ku myaka 15. Kugeza ubu ngubu nta makuru arambuye ku cyateje urupfu rwa Colonel Tom Byabagamba, igihe nyirizina yaba yarapfiriye ndetse naho umurambo we uri ntabwo ndetse aratangazwa ku mugaragaro n'inzego zibishinzwe. Gusa aya ni amakuru dukesha kimwe mu binyamakuru bikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda aricyo cyitwa Bwiza, ari nacyo cyagerageje kwandika kuri no nkuru, aho cyanibanze cyane ku byatangajwe na murumuna cyangwa n'umuvandimwe wa Colonel Tom Byabagamba witwa David Himbara. Uyu nguyu usibye uyu David Himbara nk'umuvandimwe wa Colonel Tom Byabagamba, nta rundi rwego na rumwe ruremeza ibijyanye no kurero ndetse kuba yaba yitabye Imana cyangwa yashizemo umwuka.
Gusa nta makuru mashyashya yaherukaga kumvikana kuri uyu Colonel Tom Byabagamba, yaba ari kubijyanye no kuba n'ubujurire cyangwa rero aho yarafungiwe, nta makuru mashyashya yaherukaga kuba yamutangazwaho. Gusa rero reka dukomeze dutegereze amakuru mu gihe hari inzego zibifitiye ububasha zishobora kuba zagira icyo zibitangazaho, yaba ari urwego rw'ifungwa n'amagereza hari icyo rushobora kuba rwatangaza, yaba ari guverinoma y'u Rwanda muri rusange nayo hari icyo ishobora kuba yatangazwa, mu gihe ino nkuru yaba koko ari ukuri nk'uko tubikesha bimwe mu binyamakuru ndetse n'umuvandimwe w'uyu Colonel Tom Byabagamba nk'uko we yabyiyandikiye. Reka rero dukomeze dukurikirane aya makuru ndetse tumenye ngo ese byaba bimeze bite, ese koko byaba ari ukuri uyu Colonel Tom Byabagamba yaba yamaze kwitaba Imana, cyangwa koko bishobora kuba nabwo bishobora kuba ari yuko ari ibihuha, kuko nabyo birashoboka cyane bitewe n'umuvandimwe we ushobora kuba yashatse kugira ngo arebe uburyo ashobora kuba yazamura umwuka ku bijyanye n'ifungwa ry'uyu Colonel Tom Byabagamba. Kuko n'ubundi mu ifungwa rye ndetse ntago abavandimwe be n'abandi bavandimwe be ba hafi cyangwa n'inshuti ze za hafi ntago zabyumvishaga, dore ko ndetse batumvaga icyaha azira cyangwa ngo bemere ibyaha aregwa. Nshuti bakunzi ba Rwanda Online, munyemerere tube ducumbikiye ahanga. Ayanga niyo makuru twari dufite, ino nkuru niyo yari tugezeho muri aya masaha, nibwo rero twari tugize ngo tuyibagezeho, gusa turagenda tuyikurikirana isaha ku yindi, ari nako dukomeza kugenda tubahereza update yuko ukuri kubijyanye n'uru rupfu rwa Colonel Tom Byabagamba. Nimukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao naho mukanya.